Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Fajar terbit di hari nan fitri, takbir bergema di seluruh negeri. Di hari kemenangan ini, mari kita bersihkan hati dan eratkan tali silaturahmi. Saya Muhammad Zamili beserta istri dan segenap keluarga besar kantor pertahanan Kota Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.